Израильдин калыгына берерим деген жерге учу-учунда олар барарга билен болгон. Же бу жерде өскө калыктар жатып турган болгон. Ол жерлердин бирүүсү Иерахон. Жакшылар. Жакшы, Закир. Жакшы деп айтарга кантип кайхамчылык күн. Сен бери жуктаба. Захир, бу эмене качандан бери кучунда жар болхалаң. Мен сол душта Сен база анытпа. Ол жаман кижи. Сен onu укпа да ол жар көрбөдү. Захир, сен мени уктуңбу? эйене. Ол кем? О, жок. Көр, эмне эт койдуң? Яманымды таштагар. Мен ачым чуу, же Израиль уктуулар Иерихонго жуктап келет. Ол кимдерине? Жерлі теңерини жаяган, жаячы Кудайдын улузу. Бизде боюстун кудайларыбыз бар. Баал бизди корулап жат. Жакшы болсун, Раф. Көрек, Ахмет, Асад, Жоба. Кішіні қандай чошы тұрың, Раф? Суы келдің бе? Эне, биздин кала коркуштуу түбекте, биз нинте тээр аргабыз жок. Силердин айткан арла Израилдин калыгы Иерихонун чек жанына токтогон болсо, бизге жууга билеттенер керек. Кооруну тыңмытып, тааныш эмес улуска ажарынып, караңгый киргелекте таланын эшигин бөктөр керек. Улус жакшы белетенген бийиз. База бир учурлуу неме биздин шибени кемде да албас. Сигонган боюн күчтүү деп сананган же Израиль орто соктурткан. Окан база жеңдирткен. Жемилли андай болбас, мен качан да жеңдиртпесим. Кайрахан, каланы айландыра шүбе кандый жан. Иисус Навин, Санархаба, мен сенle кожо болорум. Мен сенин жаныңнан ырабазым. Сени качан да аштыргыспазым. Же Кайрахан Кудайым, биз олорду кандай жеңериз? Иисус Навин, бу жерди мен Израилдин калыгына берерим деп сөзүм бергем. Эмди сен күчтүү эле жалтанбас болор учурлуу. Карын өй келди. База бир неме Иисус Навин. Ажарың кай бол, сеге менин жалчы Моисей берген жасактарды бүдүр. Олордон оңдо солдо жанына туралаба. Ол тушта кайдарла барсаң, жедүмдүү болорум. Сенин болушуңла. Жанын, чекли каядыр не? Бу каланы айландыра кандай бийик шүбе? Мындай шүбелүү Иерихон каланы кем-кем жеңип болорбу? Кудай бизге берерим деген жерде гана жол аларыз. Биз оны качан да жең болбозбуз. Кудай оны бизге берер. Ол меге көндүрө эле барсын деп чакырган. Же биз өчтү керегинде нени де билбейсиз. Калада не болтураны база жарт эмес. Зеви, шүбенин аржанда не барын сеге билер керекпи? Ондой болсо, сен Нахорла кожо каланы шыңдеп, ондо не барын меге айт келер. Санархаба, Иисус Навин. Кайрахан силерле кожо болсун. Ахор, бизге меңдер керек. Күн ажала берсе олар эшикти бөктөр. Эмди бизге түнеп, амыралар жерде болар керек, Зеви. Барах. Орой боло берди. Эне силер барар. Силер мегидегинде көп болуштар. Мен барайын. Бүгін түген жат, сені жаңыла башталарға жат. Астыра неме мына емес болған болса қайдан. Мен ештен өшті келерім балам. Санарха бар эне. Качан бирде бастыра неме солунар болбой. Силер меге каруу.
Эзен амыр силерге. Биз жорукчулар. Улула күчтүү калыктан болорбуз. Сирдин айларда коналарга жарырбы? Муну айтпа. Олар Израиль уктулар. Кірерлі, айылден. Силерге мен нені берейін бұлар? Беремеш суу, курсак, аны уюктайтанла жер болсун. Мен Раф, база не керек болзо, меге айдыйыр. Де буян. Мында бастыразы чалууларга мүргүп туран эмтир. Бу каланы удабас жоготуп салдарына кайкабай турун. Ерихонго кандай керекле келгенер? Дегинле, жолу өйдө туран болгонсуз. Эне, меге болуш керек. Олорго дежин бар. Силерге барар керек. Олар Израиль уктулар. Олар сенле кандай жакшылашканын уктуң ба? Ол сүрен жакшы. Улуу Кудайдын калыгынын 2 кишиси мында, менин айлымда. Оның олар меге амыр инчүү күнзеген. Амыр инчүү бе? Олар жулап келен деп сен боюң ачтың е. Олар Ерихонду олжолоп, бизде 10 чобасты өлтүргүлеп салар. Те Кудай олорлу кожо болзо, биз нени де эдип болбозуз. Эдей бе я? Оларды ханын карулуна жетир. Биздин жуучулдар дурумка эмес. Сен эле соңгулу жарлыкчы бол жетпес. Биздин кудайларыбызга тайылганы көппеклер. Сен дармачыларымдын яны, анаңдын күчтүү тындардагы жылдыздар кычыр. Сен менин дармачым, Израилди каргап саларга онун тың улуу күчүн албадансың. Улуу бийим, Израиль укту 2 киши биздин орунга отурак коюучулар болуп келген. Олар Рафты бүгүн кишинин алдына кире берди. Эмен кандайын? Сери уядай бердер бе шерінің яны? Жок. Айса оларды тутуп мекеге келегер. Жарт. Шерінің яны. Ол Рафты күй алба сүйгіші оларға қандай бір боғылышын жетірсе. Ол өлер. Сирбейін келзер бұлар. Сирге жымжақ, ептүү жазалған орындар белен. Бистигемди көркөйбөсүн деп. Сенин айылыңда жажын алatan жер бар ба? Туранын үстүнө чыгалы, күдөйлели жабынып алыгар. Улуу кайрахан сени алкасын. Буян. Эне сер көзлүктүн алдына не турар? Сер согу алдыры ерер. Мен Рахтан катардын табыжын уктурум. Жуучулдар аңдап чыган эмтир. Израиль уктулар мында бизде. Олар бизди бир душта өлтүргүлеп салар деп олорго айдыр керек. Мен ону этпезим. Бу теңеринин эле жердин кудайынын жалчылары. Эжегерди ачар. Олар бизди бедиреп жат. Коркуба Зебей, Кудай бизди корулар. Эне, Кудайга удура биз кандай жула жатаныз? Бу Кудай биздин Кудай эмес, Раф. Сен жүрүмүңдү олордун Кудайы үчүн берериң бе, немесе бизди куурларың ба? Эне, мен канайдайын. Олорду садый. Тураны тентеге. Израиль укту 2 киши сенин айылыңа киргенин көргөнүз. Ие бийим. Караңылап баштарда олар түрлейерин. Ол төгөнүн тиран болсо, onu өлтүрөр. Олар кем, кайдан келгенин мен билбезим. Раф, олорго айтсаң? Бийим, мен көргөм, олар бу жолу барлаган. Силер эмди де жети жалырыр. Улдар, түзер онуң. Оларды истежектер. Сен чек садынчак бу калдың. Зебей, тыркырабазаң. Сен не коркуп тураңбы? Жок, соккотоң турум. Соок? Канай? Мындай үзүү. Арайла болсо тутуп албадыз. Олар жүрлерди. Коркуба Зебей. Кайрахан, Израильдин Кудайы силерге бу жерди берген деп мен билерим. Ерихонду биз кажыбызла тыркыражып силерден коркуйбуз.
Сен биз үчүн коркуп тураң ба? Биз уханыз, Кудай силерди Египеттен чыгарарда Кызыл талайдың суузун суылтып силерди өткөргөн. Израилдин өштүсү биздин Кудай керегенде кандай онай эдер? Сен чын айтың, Раав. Кудай бизди Египеттен жайымдаган. Суул жанында жатып турган Сигон оо кандарды силер теңгенер деп биз уханыз. Коркубай силерге удура жулажып, чыгатын киши Ирихондо чыкпас. Раф, калыгыңа удура барба? Эне, Израилдин Кудайы ончо калыктардын Кудайы болот. Сен Израилдин Кудайына бүтетиң бе? Теңеренин эле жердин Кудайы онун үчүн эмди меге чертенер деп мен сурайдым. Мен силердин жүрүмөрдү канай аргадап алгам. Силер де менин жүрүмүмө, энемнин, адамнын, бастыра менин ага карындаштарымдын жүрүмдерине килегер. Бизди өлүмдөн аргадарыз деп меге сөзөрдү берегер. Чертенебиз. Раав, сен бизди олорго сатпазың. Кудай Ирихонду биздин колубузга табыштырган турушта биз сөзүбүзгө турарыз. Мен силерди сатпазым, эмди барактар. Сен енет салдың, Раф. Менің турам эң үстүндө турган. Бу буула түшсер, каланын тышында болорор. Силер ырак кырларда жажынып калсар, жуучулдар силерди качан да таппас. Биз сүклүү айылда сен огожо болгонубузду аргадарыз. Раф, бу кызыл буу жакшы демдек болор. Биз жаңалан күн сенин тураңды табаларга жеңил болсун деп, ону көздөңүңө була ал. Жарар. Жаманымды даштагар бийим. Зевейла Нахор кече эңирде кайра келбенине санархап турарба кандай? Мен олар үчүн санархап жадым. Бу түн өскөне менен улам уюктабадым. Биз сен келдиз. Нахор, Зевей, кучунда. Шибенин аржанда нени көрдөр? Биз онда үй кишиге учурадыз. Одоп неме айтпа, Зевей. Силердин ого барган керегер. Жетире уксаң, онда Кудайга бүттүрөн үй кишиге туштадыз. Шибе аржанында бүдүмжү бар эмтир. Бүдүмжү? Бу Кудайды билбес жердеби? Ол чын. Раав өскө жердин кишиси биз үчүн жүрүмүн берерге санган. Ол кишиде биздин Кудайыбызга бүдүмжү бар эмтир. Ол Кудайдын бизге берген сөзүнө бүтчөт. Саңла башка неме эмтир? Зевей, эмди меге айтып бер. Ол үй киши биз үчүнбы, эмесе биздин өштү үчүнбы? Жок, ол бизге өштү эмес. Мен оңдоп баштадым башкош. Нени, Иисус Навин? Бир канча күн кайра мен кылычтуу алан саң башка киши көргөм. Ол меге табарарбы жокпу мен билбейм. Онун үчүн ого жуктап баралы. Сен биз үчүнбы? Эмесе биздин өштү үчүнбы деп сураарымды. Ол меге Зевейле чылап, мен олорду үчүн эмес, силерди үчүн эмес деген. Ол кем болду? Иисус Навин, Кудай бизге танинда көргүстүранбы? Онун чөрүзү Израилдин деген чөрүзүнөн көп болорбу? Онди да болордон маат жок. Менде эмдургуза көп сурактарга кароолар жок. Кечүү согуштун күнү жукта келенин мен жартылы билерим. Сен нени деп жатың, Раф? Бу Израиль уктуулардын меге берген сөзүнүн демдеги. Бу сенин садынганыңдын демдеги болбой. Бу биздин жүрүмүздү аргадар эне. Качан Кудай каланы беризе, олор менин айлымды тийбес. Олордун Кудайын сананба. Олор бизге табарарга жат. Биз поюздун Кудайларыстан байзыңда жайнап суранар учурлу. Эне, олорду Египеттин көп Кудайлары жеңип болбогон. Раф, сен буга алыктың. Сен Израилдин өштөсү. Сен муну оңдоруңба жокпу? Израиль уктулар Ирихонго киргенсе, сен бизде кожо өлүп каларың. Бастыра эжектер тыңыда бөктелип калат. Биздин улус кандайла таборга удура тартышарга белен.
кемде далбас. Израиль ухты екі қай ұшыған істі. Олар өдерін. Те олар ненде қайып болбон. Олар екі қорқыншақ немечілап қачерін. Олар бейін қайра қачағанда келбес. Шердің қорқыншақтары жетілі келді. Шерінің яны. Біз жуылашардың алдында емтіріс. Ой алғаслардың қоларда ба? Жоқ. Ие. Жоқ. Ие. Бүгін келдік. Раф, ешігіңді ашсаң дүрген. Захир, сен бұнда нені тұрам? Мен қошқыптардың енінде де пайдырым. Захир, мені оқ. Көп ашталзала, келіп мұнда менің айлымда дяжын ал. Сені неді бұл бос деп, мен сөзімді бередім. Мен оныңа рибедірейім. Біз қаланың ежігіні өдерсе солар оңдобайда қалар деп санан тұрым. Сен жақшы деушіл Зевей. Біз Құдайдың жақарғанын айдеріз. Ол бізді башқарып кел. Емдегіле табыры жоқ. Бұл не болып тұран? Бұл бастырын неме? Бізді төгіндерге еділген болыр ба? Же сен бірде кечінек бош салын ба? Бош салынбаз мı? Эне, сер мені қожық ұшында жар көнер жоқ. Де тюх ұлысты бастыразым жүйілі, менің айлыма келер деп сұрайдым. Де бізге мұнда да жақшы. Біз сенде не бартаныз? Израиль ұқтолар, бізді арғадалар істеп айтқан. Сен оларға бүттірің ма? Олар біздің үштілеріз. Эне, менің айлыма барықтыр. Онша неме қыртышыма дейді. 6 күн олай бұ амай су басқындашты көрідіз. Бүгін 7-ші күн болар емес пе чөйрінің яны? Чыплачын, ке бүгін ол солын қалды. Мұнан өзі олар бірлі қата бебере базатын. Бүгін 3-ші қата бебере базат. Менің бағышым айланады. Бүгін 3 қата пы? Айса байзыңда онан көп қайылғалар едер. Ұлы ұтындырға онан тың баштанар. Израиль көдірішлердің ең тың қарғыштарар керек. Қачан баштарсыз Иисус Навин? Зевей, біз Құдайға еженіп сақырыз. Бүгін 7-ші қатап, олар мені қачан арғадар? Эне, сілер жетіліп келдер. Ада, Ахмет, Асад, Руба. Раф, сенің айлыңда амыр. Израиль ұқтылар Ерихонға қачан бірді өдіғын со, біз ол қайышылар ғана шибелі қачырен, оны ойлы қачыреріз. Оны едерге келішпес, бізге сақып иженер керек. Ар жоқ күшерлі қиғырар. Құдай Ерихонды сілерге берейді. Емді қаланы олдылығыр. Нахор, Зевей, емді қанайда танын, сілер екілер жілері. Қандығым тәйреді сен, не көрі әлін тұрым? Біздің жебемді кейбірлердің санан бағымда. Израиль ұқтылар қарғышта қалсын. Раф, сен неге мұнда
жаман эме болбос деген. Мен энемди да пайдадым. Меге чынла жаман эме болбоспа. Менің билеме каршы кетирбегер, сурап турум. Раф, тур. Кызыл буну биз көрейбиз. Биз айтканыбызда сен эле сенин билемди аркадарга келдиз. Менин кейинен базар. Мени аргадарырба. Сен Рафтың айылында емесің бе? Барак. Бүгүн Кайрахан Иерихонду бизге Израилдин калыгына берди. Кудай бизге берерге чечтенген жерге келип кирдиз. Мынан ары база өскө түү согуштар да, жаңы теңүүлөр да болор. Кемди биздин аргаданыш Кудайдан деп жазымы жоктон билериз. Менің бийим, менің жүрүмүмдү эле билемди аргадаган үчүн силерге жан быян. Кайдарла барзар, силерле кожо Кудай болсын. Эмди биз энем адам билемле мен сунун ол жарадында жадар өскө жер бедирериз. Раф, сенин бүдүмдүң чындык Кудайга. Кудайдын сөзүнө мен канайып бүтпейтем. Мындал артып бизле кожо жадар. Чынба, арткадырга чынла жарарба. Менди өштү, мында силердин калыгарла кожо канай артат. Сенди бүдүмдүлү үй киши канай биздин өштү болотун. Сен Кудайдын наажызы. Yüzümden seni